يشاقق الرسول نمني نبي الراهفه دين كان الدلغو كيست الراهفه غري تنما عمل غدته تن irradide dhiise hoggaa jaaniin takkitti tana numa goonaa dhiisa waan akkanaa yoo aboo tana gartee ragaatti hin qabnu dhiisaa jetteen dhiise takkitti irraa haanuma taatuudhaan namni nabirraa hafe je min ba'di maa tabayyana lahul hudaa eega wanni kun haqa jechuun itti himamtee aboo hayni akkanaa waan kana dhiisaadhaan itti himamtee booda sadidee dalage je nuwallihi maa tawallaa waan dalage san isumarra baachifnaa isaa galataan je quraanaa bar isaa galataanii waan san دين الراب كان قبضو سن اسمات ديبياني ونسله جهنم إبدا إسانينا وساعت مسيراجي أبو دين الدلقو دبده وانو متتكو تكجل دي مدان إبدا سينو دابوا فقطو راجي ربي جابر وساعت مسيرا إشيش واسان إسني فكاتو إيسا داجي آدا تنفرات إبنا مفران ديب هاوان كين ينديبنو ميار كبا سودان نگر سيسا الله أكبر ورهن دي تاتف ربي سناتاسس دين كان جالتني ربي ديبو سناباس يا ربي آمين يا ربي آمين نمني غا ايغا غرتي تك دين قبته واهن دان قبچو قبا هغا تكون قبته هنگا تكون علي جني تاتي هنتات رب العالمين يا ايها الذين امنوا دخلوا في السلم كافه يا نم ربي تي امنه اسلام ما سين تو غوتما سين ملي طرفرن دديمني هغا تكون دليدي هغا تكون ديسني افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض سبو إذن أكم فيتن ربين قرآن غريب دليدني غريدي سوبر بادني جي هغت أبيات إذن غرتي فدت دليدني غريب موتا غريب تعمل غدتن إرددو فيتني يا ربي وايتناني لولا ور غرتي لولا ربي غنا فدت ربنا واتاسس اللهم آمين تتنا أسمان الرابانا ترى لما وارن ديبو كم جتن وان غرتي أبل مرما اسمي تنا أصون تهين بيل الدم الرابا أولي taate montaan wili asumarraa fakkeenya godhachuudha qabdan an dhaamee dhaamsa kiyya kanuma jechu kanatti aansu wannin isin ijjabeessu hayyee quraana gammada quraana barsiifachuu gammada maal ja'an quraanuma kana ijoollee barsiisii ja'an allimuu awlaadakumul quraan ati quraana ijoollee keeysan isin hundi quraana ijoollee teeysan barsiisa sayu'allimuhul quraana kulla shay wili quraanuma ijoollee teeysan waa hunda qaraasisa gaafa quraana laffaate tabiraa uliyati suma achitti rabbiin itti fufsiisee quraanaa barsiisaa siin jaabar barballama rabbiiti namni saaxibni isaa quraana ta'e abadan hin xiqqaatu jechu haadhaas abbaas gaafa carraaqqatanii guyyaa qiyaamaa achi dhaqan yoo ilmi isaanii quraana sirri baratee jannata keeysa ol fagaatee jiraate rabbiin maal ja'an haadha abbaan keeysa jiran achi gad jiran jannata seenanii waa sadarkaa tiyyatanan dhufne aboo fidadhu deemi Allahu akbar jaame deem fidadhu jeeti fooqii jannataa ta'e inni quraanaan harkate sana haadha abbaatti galcha siin jaan garuu ammoo yoo haadha abbaan shirkirraa dhufuu didan haadha abbaan amantii tana amantii osoo hin dalagatin ibidda hojiin isaanii isaan geessite ilma kanatti ooluu hin dandeenii ja namni gartee mushrikummarra du'e ka osoo shirkii waan rabbii gadi waa yaammatuu namni du'e osoo aadaa jala rarra'uu hujii isaa ibidda geessite ilma kanatti ooluu hin danda'u ilma kanatti ooluun maaliin hujii waan ilma barsiifte san ifiifis dalayde gaafa laffaatee jannata ifneyte haga ati ifneyte kanarra sii dhaabbatee rabbiin ilmi kee ol fagaatee mi'e yaa haadha tiyyaatiis itti laffaate ilma kanaa jala fagaadhu jee rabbiin jala ol fageessa duuba wanni nu jabeessu ilmaan keeysan eega diin barsiiftan diinsa wajjuma dalagaa jalaana bina ibaadaa sin dhiise namni ilmi isaa deemee diin barachaa jiru waa hunda keessatti ummataaf fakkeenya ta'uu qaba namni ilmi isaa diin isaa bare aadaa duraan jirtu dhaabee rabbuma diin isaa barsiise kana laaleela rabbii diin naa barsiisee mi'ee waan quraana keessan jirre hin dalaynu ni dhiifna je'ee dandaa fakkeenya ta'uu qabaan baana ilma kanatti ooluudhaaf Allahu akbar akkasii hawwan keenya rabbii yaada muraada keessan isin haa guutu دين كان نما غرتي اررا ايغله ولي قران انا كنمو ولفانا ايبسو ترى وليتي زكنو دفنه وجه ايبن ربنا واتاسسو اللهم امين يا رب امين هوغا قران لفات ربي خي اول سقبا ور قران ان القب من ربي سناتاسس يا رب امين يا رب امين انما نما شركي رد اجا ايات كان اسن ما فين ما نما شركي رد اجا ربين علمي اكن لفيدين برتيف كن
yoo araarama gaafateef rabbiin hin dhiisuu ja'a maal jedhe maa kaana linnabiyyi walladhiina aamanuu an yastaghfiruu lilmushrikiina nama rabbitti amaneef itti adabamtanii namni rabbitti amantan osoo duniyarra jirtanuu haadha teessan shirkirraa deebisa osoo duniyarra jirtanuu abbaa keessan shirkirraa deebisa yoo namni san shirkirra du'e rabbi araaramiif jettanii tuma natti hin dubbatinaa jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala kanaaf ifii tolleeti ilmaan keenyaas tolchina moo ilmaanuma diinii yaafnee ifii tatteenya tollee tolchina mee harkaan agarsiisa Allahu akbar warra tolee tolteef rabbi isin haa taasisu yaa rabbi aamiin haawwan keenya ilmaan diin rabbi isin haa barsiisu mee amma ulii harka ol fuudha aamiin jaa du'aayin isinii godhuudha asoolee ka sagantaan meeqa jirtu akkasin rabbi isin haa milkeessu diiniin rabbi ol isin haa kaasu ilma kana mee bakka takkaa dura isa tufnee ilmaan keessan hunda tufna bismillah jaame yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rahiim itti astufaa bakkuma jirtanii ilma barakaa rabbi nu haa taasisu hamdii keenya rabbi ol nu haa kaasu mee hamdiin oluma jaa hamdiin haasinnisaa nama yeroo mara gartee kanatti ibaarata quraanaati gaafa biraatis tabiraatiin gaafa kaanis taaniin akkana walitti deebinuuf rabbi nu haa taasisu gammachuu hamdiidhaa rabbi waliin nu haa dhaabu yaa rabbi aamiin ilma karatti wanni takkan harkanne gufuun takkan harkanne rabbi nu haa taasisu isinis ilmaan keessan ilmaan akkanatti hamdii fakkeenya godhatee taraawilii arra kunuuta Muhammad boruta Yuusuf iftaanta Adnaan akkasii waliif fidde rabbi nu haa taasisu yaa rabbi aamiin ilmaan dubartootaas diin barsiiftanii hennachuudha qabdan silaa'uu na biran teessu jettanii silaa'uu mooraatanaa deemti jettanii intala teessan diin barsiisurraa hambifatina ni dhaga'amaami nabi Muhammad salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi maal jedhe man caala jaariyatayni namni dubartii lama barsiisee diin barsiisee adaba barsiisee haga isiin abbaa manaa bira dheeytutti itti laffe'ee akkasi diinii kennee abbaa manaa biraan gahe ana wa huwa ka haatayni je anaa fi inni jannata keessatti akka quba lamaan kanaati ollaa kiyya galaa namni san mee takbiirtaan nama dhiira lama barsiisan jenne nabiin dhiirarra jannata ballama seenan jiru dubartii lama namni barsiise je dhiira sadiif afuriif shanii kan dubbatini dubartuma lama intalti dubartii lama barsiifte bakkaan geesse na biraan geesse hanga abbaa manaa ittiin heerumtuun geesse diin rabbii barsiifte naaf namni san jannata keessatti ollaa dubartii ta'uu dhiira ta'uus namni dubara lama laffe'ee badhaasa dubartiirra qophaa'e kana kadhiisees dantuma isaati duba akkasii warra gartee dubartiis barsiifatee dhiiraas barsiifatee ganda keenya kataraa hedduu eeyba quraanarra wala garuu rabbi nu haa taasisu aamiin jettan moo lamiin jettan yaa rabbi aamiin daa'ima dubbii takkittii tana isiniifi nama wayna hifattanii dubbiin takkittii tana hoggaaniifin isinii himu mee dhaggeeffadhu haadha akkatti guddifte imaamu Ahmad isaa daa'ima yeroo niifi dhufee haadha nyaata gaafate maal jettiin haati anaami kana marazaqu rabbii guddaadha deemii salaatii rabbii kee laaqana gaafadhu jettiin deemii salaatii hiraata gaafadhu jettiin subaata yoo barbaadees deemii salaatii gaafadhu jettiin namni taraa sadi nyaataa fataraa laaqanaa fi hiraata nyaataa taraa sadeenuu micaan hoggaan bifi gartee beelawee nyaata barbaade keetuma wudu'atee si jaajarrabba hoggaa inni salaata seene nyaatuma qopheessiteef kana duuba keeysi Allahu akbar meenu malaale iccitii gabritti rabbi micaan hoggaa salaamate nyaata duubata hoggaa arke rabbi kiyyaan naa kaa'e jeetuma nyaata hiraataas akkasuma goote guyyuutti yaaddee waan kana osoo oftuu guyyaa tokko imaltuu biraa kutte jaan imaltuu biraa kutte tana keeysatti yaa rabbii kiyyaan siif wal barsiisuufin akkana dalage arra biran jiru yaa rabbii kiyya qubanaa qabaadhu jettee kutte micaan akkuma duraanii dhufee salaata eegale jechuudha hoggaa salaatee salaammate nyaanni duuban jiru yaa subhaanallah micaa fateen ajaa'ibaatiif duuba deebi'ee maal je walli arra anaatu tolfataan tolfadhe kana hin tolchini irra deebi'eetiin salaata jee ka'ee tolfatee haariya salaata deebi'ee jechuudha Allahu akbar salaata deebi'ee ni salaate ammallee hin jiru sadaffatti deebi'ee tolfateetti deebi'ee ammaas taraa sadaffaa hoggaa salaatee gama gartee duuba garagale maal arke
nyaata hidhamee jiru kawanni hidhamee jiru waan addaa nyaanni keessa jiru ka addaa jannatumarraa dhufee bermee Allahu akbar jaa Allahu akbar jannatarraa rabbiin fidee fi nyaata addaa kan gartee jannatarraa rabbiin ergee fi fidee hoggaa hiikee laale nyaanni niin urgaa wajee waan addaati irraa nyaate arra nyaata akkanaa kana ummaan tiyyaa hin nyaanne nyaata kana ummaan tiyyaa sarra hoggaa dhufte nyaachuu qabdi jee garra nyaatee quufee booda akkasi kaayetumatti dhiisee biraa bee hoggaa haati dhufte maal jetteen arra rabbiin keessii kannee jennaan eenaa kanne jeen arra nyaata addaan naa kannee siifuu hambise jee hoggaa ol seeneeniin kannaaf ju'u duru warri fidee fudhate jaan Allahu akbar mee takka akkasin rabbiif nama shawwaddee rabbi barsiisuudhaaf shawwaddee mee atiin tun diin barsiisuuf takka akkasitti itti yaaddee ati namatti yaadee milkaawee irraa milkaa'e rabbi sinaa taasisu yaa rabbi aamiin yaa rabbi aamiin akkasitti wanniin isinit jabeeysee dhaamu akka nyaataa dhugaatii ijoollee yaaddoynutti akka uffata ijoollee yaaddoynutti barumsa ijoolletti haa yaaddoynu diin barsiisutti haa yaaddoynu rabbii wal barsiisutti haa yaaddoynu yoo dhaamsa kana narraa dhageeysan bakka itti hubne numa kaane jechu zamana akkam keeysa jirra zamana intalti qaalii haadhaan goone zamana gurbaan qaalii abbaan goone zamana namni waliin dhageenya keeysa jirra namuma rabbii walii qaceelche malee jechu wanni kana wanni kufinsa guddaa kana nuuf fide maali jennaan kufinsa guddaa kana wanni nuuf fide nuur rabbii guddisuu dhiise tanaaf rabbiinis nurra deebi'e jechu Allahu akbar warra rabbiin ijoollee hunda qajeelcheef rabbiin waa taasisu Allahumma aamiin yaa rabbi aamiin dargaggoota keenya hunda nama diin irratti ol kaase rabbiin waa taasisu nabi Muhammad salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يا نما قرآن قرأ قرآن نكم برغو يا قيامة إساد دبتا أتن دبتو لا من مر غيبت دبيتا ويا قيامة حالنا مرة وقاي مربين وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا سقل الربي بزم جتت ديمتي شخمي خب إيملي شخمي خب إيملي نما كان لغيسو جنبين ربي سبحانه وتعالى nama hunda rabbi afaan kana hidhee jechu guyyaa san ka dubbatu eenyu qur'aana arra usee taa'u kana dubbata guyyaa san fatuqaddimuhu suuratul baqarati wa aali cimraan suuraan baqaraatii fi suuraan aali cimraan dura bu'anii tuxaajjaani an asxaabihimaa nama gartee isaanit dalagee isaanin laffee halkanii guyyaa isaaniin jiraate nama kana irraa moromanii yaa rabbi nama kana arra ibiddennee ixuukam janii dura ejjan guyyaa qur'aanni akkasit dubbatu san yoo arra qur'aan irraa dubbatte qur'aanni guyyaa san sirraa dubbata yaa gabritti rabbi yoo arra qur'aana mana keeneeyte qur'aanni guyyaa san bar namni kun nama qabbadanarraa baase jee sii falma jechu qur'aanni qooma ijoollee teetii ta dubraa ta dardaraa seenu qaba guyyaa arrarraa mana kee keeysa haafizul qur'aan guutuma qaba nama tokko qofa osoo hin ta'in ijoolleen tee hundi qur'aan akka gartee haafazutti irra dalagi tokkicha kanaan diinii kenne waan jaan ati tokkuma rabbii qabdaanuma rabbiin dila kana sii kenneeti tokkuma qofa rabbii kenni taati inumaa zallamuudhaa'u jannataaf nama tokkochi baasuun ifillee zallamte ilmaan kee hanga kaanis zallamte jechuudha jannanni walii dhiisuu ni ta'a jamaa walii dhiisuu ni ta'a hin ta'u jannata walii dhiisuun taane kana walirra dhiifnee hoggaa tokkuma warra tokko keessaa achi qajeelchinee kaan diin dhiise wanni kun sirrii miti ilma diin siyaa kannu du'aayii duraan jechaa tortaan san jijjiirtanii ilmaan diin siyaa kannu qayyaruu qabdan akkam jettan taate moontaan tokko kadiin bakka jettan san ilmaan guutuun hormaata kee keeysa namni qur'aana na haffazne namni qur'aana hin baranne dabruun qabu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب آمين أني قايقان قنوة غنبه أمدي فاجي ولمان بكسان تره bakka isaan itti baratan itti eebifaman san teenyee quraanaas dhaggeeffannee fi akka ajaa'ibatti achitti gartee gammannee gammachuu qooddannee dhufnee asitti ammaaf horobaafachuuf xiqqoo isinirraa turre dhaamsa gartee haga ammaan tana walit dhaabne walirraa fudhanne moo walirra deemne narraa qeebaltanii wayna dhaggeeffataniituma cal jettanii qeeballe warri jiru harka baasa
Allahu akbar. Akkas inshallah egadam sakana narra qeebaltan tarawili akkatti dalaydan dhufeetin islaala mee arraan tanaga hamdi qofa jenne mee egas booda namni ifjijjiiree ilmisaa markaza jiru ilmisaa quraan haffazu jiru harkabaa saajeetumaan islaala quraan isin galin biyya tanarraa fagaadhu dhalata asiiti deebi'eetumaan islaalu ta'a hawwan guyyaa sana achi jirtan harkabaa sana waan jaanii baaftan isinu mee eega gaafasii namni gartee ilmisaa quraana 15 haffaz takka 10 haffaz kan gartee ammallee barachuu jiruuf mee harkabaa isaan isin hin ja'a guyyaa sangaa ergaa tana hojiirra oolchuu keeysaniif oolchuu dhabuu keeysan guyyuma san wala garragaa arraa qeeballee jechuu harkeemi guyyaa san wallaalla rabbii isin haa gargaaru akkas inshallah arraaf dhaamsaa sumatti hin dhabaa sheemaa ifaan jedhani wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu